kuari yuk. Jadi ngerti ko kam si bantu yo. Jadi kilo mahal serta kilo mak Indonesia. Jadi si kam dua ya donihan haga ngawaca ke bawancan. Jadi kam lapah kam tiong ko puja jama. Wawancan atas nama kelama Walimatul Arus Ananda Agung Hidayat Jama Hasrida Pratiwi Lapaham Tiongkok Puja Jama. Assalamualaikum ku awali bismillah Jama seunyin kaum mahapun dia salah kena depun punyimbang tuha batin kiri kanan si mulia raja laju min hadin minak kesannya juga kena depun Nabi pun ngata tabi Anjo wawancan cuti wawancan jak kelama kena depun kada upa talibun wawancan sindi ganta gantu mawat kususun ilmu lain dijak kada ijang juragan punawai delong wakeja disibuh di dandanan penghanggum jak kelama kena depun titah mina pelita kelama lom hejong ni kadang tanda bu saja jama anak napa ini nyemuka wapalima bu ekeng bu semapu anjak pekondoh walima padang cek mimpi tujuh kena depun Anjak kelama katong palima sinya muka mahap lebih jadi manisa bahasanya ko ya Anjak kelama katong palima sinya muka katong mawat ku datong nimbul badan bu saja nimbul badanmu saja ya ya doi istilah ni ya muka sambung doa kegalauan berkah ni amin ya rabbal alamin doa bu ya jangan jamai bu ya bergelah di kata lainnya wat ketini gelama mak budaya busaka lebih pagi baik si di lapang agung maupun si di luar ajo dayawe dan sikam anjak kelama mungkin mak tidak jauh dikarena kau hamdi menyingkat waktu jadi sikam mak dipersilah kau agi nebayane kuku bedandan jadi sikam atas nama keluarga besar sejak wai awi ilu mahak selama-lamanya jemaah hamba khawatir sekami karena bu ya hamba khawatir sekami dan lebih bisa penyumuk nih anak sikam si Tuhan si adok minat berita kena ada pun kain handa sakilang suandi lomuafi sikam ngembalin subang lain jawat setini kamu nih buat ali-ali nih ya bu ya sumbang di Bali basota ali-ali nih dilanjut penganggung
mati lain. Bahang buku pasubang si kamu ngembalin ni inandi subang jubang sokoh kia kebeli narpun kelama mau mampu segala nemak ngedo mawat mahasok tungku ibadan mak busepo narpun lohot sikam kelama jama anak kay umpu kelama modang lupa ti senop nang kicapu nah ada umpu ya nenek hanendi mak ngembela kok kebiar diniat nilah waktu tanda wateke akuan di datu kek mamakmu kan ada maju pak rumah ngisum engok dan lupa iman ko dalam hati nah ada maju ya iman ko dalam hati serta di kewateran nenek kadu mak lagi senap putih kipak pingsan sina suka lompat tua jama kuti sunyine ijah tawai kelama lainnya wati sani ne kenada nakanda leni yulinda hakapane anjak sikam kelama takohan sikam hakapko jama mantu serta anak kam serta umpu kam maha buhi bulaksa tah cara tata titi kantu mawat umakna mahak ruah delom ni renada pun kesan dia pahwatin jasibuh mit dandanan kam jajama bu amin kalawat keberkahan amin ya rabbal alamin kalawat keberkahan doa di si kuasa kalau munyai makawan jama kuti si dija ramta amin ko bebakongan bu ya amin ya rabbal alamin togo ijabah wakah anjak kelama wa akhir hamdalah wassalam anta ijab demikian sidang dua sampai ko sebagai manusia biasa lamun salah jak benar nih lamun kurang jak lebih nih ilumahat selamun-lamun nih jemaah kampawatin sakami wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak lama semangkung ne saya kilumahat jama buang isunin ne apabila saya ngebaca kewawancan sinji lamun kesalahan baik nada ataupun irama ne mak tegoh jama kelama saya kadu mahir sebab saya dalam tahap belajar. Tabi pun nabi tabi lawancan tibuka mahak jama saya kami takwatin saya wadija kena dapun kan tuak salah tapi mahapun ngalampukan
ajuat baba cuti ngebalas wancane kelama hebat nihan pakai gol pantas nana kena dapur pakai gol pantas nana damak lilin sebumbung damak kaca subang kadu dibalin penyumuk jak kelama kena dapun subang kadu dibalin penyumuk ne jak kelama subang kon permata nihai kelama ngebeli sikang bangga nerima senang moneh di hati ada kelama senang moneh di hati senang moneh di hati hadim ne lalang waya haga jepa lagi balos ne haga kepa kutila lama bias sikang lono mak buguna lahlawi mati pantas dandanan jak kelama sanak miwang dihango hagala pasukula dang nyawa ko mak ngado kelama kadu kedaya kelama ne kedaya haga jepa lagi kadin liung dang beniga makgane muat uni upane anta ija babahan kadu belah atas nama baya kilo maklum Nesia kantu kilo maklum dah buang misalnya ne saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah acara kami hari ini kita. Saya akhiri dengan salam yang kedua kalinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.